والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota fi hordoftoota chaanaalii kiyya akkam nagaya qabdu. Alhamdulillah, anis nagaya kootii fedhii rabbii tahee akkuma deengadda isiniif dabarsetti viidiyoo ittaanutti barumsa kan waliin jalqabnu ta'a isiniin jedheetiin ture. Kun hadha fedhii rabbii walitti deemnee kanin isiniif qabadhee dhufes barumsi keenya kan jalqabnu qubeelee afaan arabii bifa salphaa ta'een bifa isiniif galuu danda'uun inshaallah kanan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Video kiyya yoo isinitti tolee like, share, subscribe gochuun na cinaa dhaabbadha. Akkasumallee yaada keessan koomantii jalatti naaf barreessaa isiniin jecha, dogoggora jirus na sirreeffadhaa isiniin jecha። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ እነሆ በአላህ ፍቃድ ሆኖ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤ የቀረብኩት ኢንሻአላህ የአረብኛ ፊደል በሚያምር ሁኔታ ቀለል ባለና በምትችሉ ቋንቋ የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ከወደዳችሁት ትምህርቴን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎኔ ሆኖ እንደውም አስተያየታችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ እያልኳችሁ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም